Good morning, ngapnya sabai pi hakane ka vlog video janga ka ba mata ka sni te pitip pa mata ka sni am kini ki kena ki ba pule class 10 but class 12 chong kana ke embos mo kin sai result te kawina kita ki candidate kadai ka persa ka jonga te mata sni ngendang up ya ka result te ngamot ban lek khot ya ka ban pe ya ka result menta la dap tumba sport nai te ngen sai pe ya ka result class 10 100% percentage kajong. Banengkong kajong 100%. 100% kajong. Give by result pas ka najongi. Kawan banengkong kan najongi. Temdang mer ban lai school mo ban congratulate thank you yaki nong hikai jong ka nat ngan lek drop isa school jong yang ne ha san jasa lamar ka de hok bangin lek ai ka jing ko blai ya ki nong hikai mo te kan no jero kan salek ai ka jing ko blai ya ki nong hikai ki jong ka hang ne ha school san jasa te idang lek sa school san jasa kaskur chongi gani te kamnya re ki kamera jong ki senrang mo ki ba kham long tip tap ka jing lom tiar ka ek mo te ka kamera jong ar pim tip sure kala long kum ka sams masi ka sams nyang ka wayar shano ka tiar huri hura da pila page te showroom te na ya page re ki bro te namun belum pelang ka to ka ne ki tiar pan bu bej mo dengan sa dukan mo kendiat ngamot ban lek ke tiar ke showroom dan pi ka mobile junga ka long kum ne pi pet ketika kolor ka tu button stay ngam tibrana kai ka daw tib dia dei banga song ne ngat penhap dengan penhap re dei banga song sedin imat banga tap popla pi ka tu ka rong dei tu keladu mobile teng kalip teng kawan pi ketek kolor pentu la pentu lalip nga try ba yala se ki dan ki subscriber ki jonga rongo ki ba shat pe ki video jonga ki ba yala se matas ni pio ya ka result pero kila pada ki kelas 10 dan ki kelas 12 mo dan hot aga result kadan hi ka ba fail kidan hi ki ba pass kidan hi ki bi top 10 ki bi top 1 te compare ha bi de ba kata nama kata ka jing yo jong pi ya kan ka result kam de re ka jing good jong ka jing pule jong pi mo nama kidang bon shu ka jing yo result jong pi kadang de ka first time ka jing yo jong pi kam de ka last time ka jing yo result ka jong pi kidang bon shu shakamat ki kelas ki ba pidang hapan yo ya result te wala da piduna manta makanaro sale bahapat haki wiki kelas nama kidang bon di kelas adu MA barkan ta PhD yo ki bon bakte tapi pil makanaro wanam so perra ong hain kruwet bay badum badam haki kelas ki ban sawan te yala se ki ba pass ro ki ba pass yala se ki pass ba nadu kelas 9 kelas 10 ki kimi ki pa jo ki kim ashore ki mobile ki dang shu nanta dal kila ada pas kelas metrik nane kelas 12 mo ki kimi ki pa jo ki kila pentit laptop kila pentit mobile kila pentit tablet kila pentit iPad lai project te 11 12 la flom to ki sai bun bha ki khana ki long kam ta mo 11 12 10 support ni baneng kong be
nalpo he 11 12 college pateta te kila yakulma kim de rabal long kum thamo ki khana ki ba pet ya kane ka video yala se pet te hot kadai kata nama ka jungai mobile ka shong ha ka ki jai bru mo kum no bakin pendat kam me ka mobile ngang yu thoi pi ngam pat ka ya ka mobile na du nga shong class 7 8 kum ta he tamba nga tharai bang amde ra bang pan ro yala de mo nga ro ngam nang hira ban pendan kam ya ka mobile tamba nga persang ka bala kat yai ban pendan kami ka hakina kina ki banta ki ba along don kam te asai long kom ta te am te ba hakki de ba ki we te nga sai yi ba kini ki khana man ta mo ki sai long kom ta hai na ki la da kelas 10 kelas 12 ai kom tu ki kimi ki pa jung ki sakwa ban thit ye ki mobile dala ong ki khon ngala da pas mata snam te pen thit no ka mobile nga pen thit no ka laptop nga kam ta ta te kimi ki pa ha ka jing sung comment bala yo result bala yo nhiều phô pra phô person này cầm tu để cái là mình cái là phân thiện mobile thế 11 12 cái là here nó ta cái là join college ấy ang tu cái là here bắt công tác ta để ngam trường tiền số ngam pen tiền số bị đề bị kita thế là cái đấy thế saya tik mà phi hang tu ha tu cái bracket là đã cái bakla thế saya cross mà phi apa cái comment kamne le ya kata nama bamo hakine ki banai ki ba ni kum ki catholic ni shat pendan purom ni shat pu hayau ne obrai ha ka bi de ba ka jing pendan purom chingi ya ka maria the sute te ha ka ne ka shno jungir katan ka ne ka bangi ong ka jing duai rosary mo te rang shuwan nang manta te manta la don ko ba shpo je ke na tharanga pen ko na ya ka ne ka vlog video trong mình ta cái gì nghe comment scam mà bây giờ tao nói cái video của bạn mình ta cái gì wala da kam sngau tanar to ngani le ikal bala ban pan sngau tanat ya ka te wala pe dang sport mai ha ka ne ka vlog video junga ka ba menta ka sngi nga ka pa te phi sa ba sa like sa share apo WhatsApp status jong phi mo jubo menta ngan ai ka nuk sa jong phi na phi share ya ka ne ka video copy ka link jo ka ne ka video phi ing to buki tho share ang to share click share da click share click copy da click copy sabu apo ki WhatsApp status ki chong phi nang krapa te phi mo we ki pe ya kani video la da phi pe hadu man ta kani minute ta sompa sabu ki status apo ki WhatsApp chong phi khanang ba ki parlok chong phi kin yo i la ne kin lap kin sham ya kani ka video chunga te makiro kin ya subscribe badam mo te wala da kataru da phi ko ban share te la ban share te da la da pem ko te nam nong aban pen bor no te ban ko nei kanai video comments kan mo besut tanan ya kanai video ko pam ta kasi dengan pekut ani ngala ongar kala te tang ko nei ngan pen ko dia kanai video ko pam ta kasi comments kan mo besut tanan ya kanai video ngala dap online se taruh ani ka klik sai ngabu te nga comments kan tala sansen kem tu ngan kan shoot aga conclusion ka outro ala de bong lut baro ngasung mo te share ngala de te sanong sakwe tela ki kiton ki bak phis ngotnat ki bak phim ngotnat makanaro phila bani comment harum kanang mangandang la shu ban pen improve ya ki rokom pen mi video jungamo da pc kamlele na pi hai kano ka feedback rokam lele nama kandang pentip kandang pensutu susu inga hak video bagata ka feedback jongpi te tangkom nehi kan pun kono ya kana ka vlog video ka ba man thak singilan ru nen yo singanong ya kata thanks for watching bye in second do pala shai mo